Muthee Kiengei wa Watoria uria ni Pastor Ben kana Reverend Ben wa kanitha wa JCM ni atigite andu mamakite ona kugagaya thutha wa ndeto iria arikia gugikorwo agikiubura na muno makiria ndeto iria anagikorwo akiubura muthenya wa ira agikiuga riu ni marikitie gugikorwo na track iria ya kanitha wa JCM na iria irihuthikaga gugithie crusades kana gugithie kuhunjia andu miriri njega track iria aragikorwo akimirathinithia muthenya wa ira na rurucini rwa umuthi ni agikorwo akirekereria ndumiriri ya kairitu gake na karia getagwo Opa Waithira kairitu karia makoreirwo makigia na muini uikaine ta Kezia wa Kariuki kairitu gaka agikendithiria maundu mega na ari muthenya wake wa guciarwo agikorwo agikendithiria ndumiriri ithaka muno na iria ni nguguthomera na u niguo Muthee Kiengei wa Watoria agikorwo agikira kairitu gaka gake. Happy birthday Opa, I am so optimistic about you and what you holds for tomorrow. A lady of value and a beauty of hope in our eyes. From your priest and your dad, I pray for you today that God will hide your excellence from destiny diverters, your grace from future devourers, and your confidence from evil eyes. At 9, God is set to grace and favor you, and you will command a lot today and tomorrow in Jesus' name. Na agikorwo akirikiriria na gukimwira happy birthday Opa Waithira agikimwira arakimwendithiria birthday njega na kairitu gaka ikinya miaka 9 Kiengei akiriwe baba wao agikorwo agikimuhoera mawega muno thiini wa muturire wake na agikiuga ni arona rucio rwa kairitu gaka ruri ruthaka thiini wa maitho mao makire na mutumia uria wakire wake Kezia wa Kariuki na thutha ucio Kezia wa Kariuki onake ni agikorirwo agigipost kairitu gaka na kuria agikorirwo agikiruta andumiriri no na gukera the princess is all grown now. God has been watching over her. Na juu Muthee Kiengei wa Watoria ashasema birthday kuje mapema hii mwaka, mimi ni nani nikatae? Tomorrow you will be 9. Sasa suitishe kajioka. Happy birthday Opa. Kairitu gaka riu ni gakurite muno na tondu Muthee Kiengei ni agikorwo agikiuga birthday tene na Kezia agikiuga kairitu gaka gagikorwo agikinya miaka 9 wega muthenya wa rucio agikiuga we no agikorwo agikirega na agikorwo agikendithiria birthday na agikorwo agikira bisheno ya Opa kairitu gathaka muno na utamutugu fans matina kiria mari guikorwo magithe mwena wa comment section na tamuthoni wa Kiruba aka Bibi Topa ikorwo agikimera beautiful princess, oh happiest birthday cute doll. Peter Wainaina ikorwo agikimwira happiest blessed birthday princess, you are blessed of God. Dixon Dua ikorwo agikimwira happy birthday blessings nake MC Jimmy Kajim ikorwo agikimwira happy birthday. Susan Muthure ikorwo agikimwira happy birthday na Karaja ikorwo agikimwira happiest birthday beautiful one na ndumiriri ingi na ingi nyingi iria mafans maikurirwo magigitumira nigetha gukiwish Opa a good happy birthday as she turns 9 years old na gukionekana ati Muthee Kiengei ona thengi gukorwo ni magitiganire na Kezia wa Kariuki no magikoragwo magikiaraniria na oho ni akionekaga gugikorwo hihi agi support kairitu gaka gake na ona gukiuma guku kwa nyirari ya Murang'a tugakiendithiria Opa Waithira a happy birthday as she turns 9 years old. Na macio no mamwe ma maria tukiuma namo kwa ihinda riri na no tuguthie na mbere na ukumenyithia maria marathi na mbere na kuhanikanie ticagwo nyarari ya Murang'a.